وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء شهداء صالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بارئ وبارئ خصوصا مالي بهذا الكتاب الإمام بن حجر الأسود ثم إلى أرواح أنجل أحمد زوجته الوالد أحمد خان عبد الله وإخوانه لأمير أمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa anna wa an ibni Umar wa an Abi Hurairah wa an Abi Hurairah talan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Abi Hurairah. Qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'isa abdud dinari wad dirham wal qatifah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Akhrajahul Bukhari. Ta'isa ciloko, hancur, celaka. Ta'isa asyar atau wahwa al-halak wasuqut, dia akan terjatuh, dia akan hancur. Wasyar, dia akan mendapatkan keburukan. Wal bu'ud, dia akan dijauhkan, kening. Makna napa? Ta'isa al-halak, hancur. As-suqut, dia akan jatuh. Wasyar, dia akan mendapatkan keburukan. Wal bu'ud, dan dia akan dijauhkan. Ini makna daripada ta'isa, sin. Al-halak, as-suqut, asyar, al-bu'ud. Siapa yang akan hancur? Sapa sing bakal sapa sing cilaka? Abdud dinar, yaiku budake dinar, hamba sahaya dinar. Wad dirham, lan budake sinten? Budak daripada dirham. Wal qatifati, lan geniku kain sutra, budak daripada kain sutra, kain sutra atau beludru, keneng. In u'tiya, lamun den wenehi sapa si abet, radhiya mongko seneng sapa si abet. Wa illam yu'ta, mongko lamun ora den wenehi sapa si abet, lam yarda, mongko ora ridha sapa si abet. In u'tiya, lamun den wenehi sapa si abet, radhiyah mongko seneng, mongko puas sapa si abet. Wa illam yu'ta, mongko lamun ora den wenehi sapa si abet, lam yarda, mongko ora gelem ridha, mongko ora seneng sapa si abet. Akhrajahu, ngetokaken hu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adabu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar wad dirham, celakalah bagi seorang hamba
akan tetapi menghambakan dirinya kepada dinar dan dirham wal qatifah dan pakaian-pakaian sutra. Jika dia diberikan sesuatu baik itu dinar dirham, dia akan radiyah, dia akan ridha. Wa lam yu'ta, jika dia tidak diberikan, karena dia menjadi hamba daripada harta, hamba daripada dinar dan dirham, dia tidak mencari ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kepuasan mereka hanyalah jika dia mendapatkan sesuatu dirham dan dinar. Nah, hadis nikah menjelaskan tentang abdid dinar wa dirham. Dia menjadikan dinar sebagai tuan, sebagai raja, dan dia siap menjadi budak bagi dinar dan dirham. Sehingga apa yang terjadi? Mereka rela membuang harga diri hanya demi sedikit daripada dinar dan dirham. Sarakal abd, maka dia menjadi persis seperti hamba sahaya. Dia akan selalu menuruti daripada tuannya, maliknya, karena mereka sudah menjadikan dinar dan dirham sebagai tuan. Bagaimana caranya dia meraihnya? Lianalaha, terus nyareh dinar dan dirham terus tak buambu. Kidar mau orang hamba, budak ini kan yang pelaku terus. Budak kan yang pelaku terus, bi tuan, bi gustena. Maka beda abdud dinar dan abdud dirham, kisi tak buah-buah lako. Saya tak buah-buah alako kerja penting tulang, tolong eteng penting sampai mingselai kapi. Abdud dinar, abdud dirham, bani Abdullah, mun Abdullah biasanya hamba neka menunjukkan napa rendahnya kedudukan seseorang adalah hamba. Tetapi ketika hamba nikah dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba na Gusti Allah teti Abdullah, maka menjadi hamba yang termulia. Kanjeng Nabi Abdullah bangga teti kebulan Gusti Allah. Tapi wal iyadu billah thumma na'udzubillah min syarri dzalik wa iyadan min syarri dzalik, ketika kau panjenengan teti hamba daripada dinar dan dirham, naudzubillah, teti sesembahan nikah. Engki bentun baca tak nyembah ke dinar tak dirham, tapi meninggalkan sholat demi dinar demi dirham, kan berarti menjadikan dinar dirham ini sebagai tuan, sebagaimana Tuhan, dituruti terus kemauannya daripada dinar dirham. Nah, nikah adalah hadis nikah menjelaskan tentang seseorang ketika menjadi hamba daripada dinar dan dirham, dia akan menjadi rendah, tak berharga. Apakah selain daripada dinar dirham dan kain tenun, kain sutra nikah tak termasuk? Nikah hanya sebagian kecil. Wa dzikru dinar wa dirham wal qatifah mujarradu mithal, nikah hanya sekedar percontohan. Selain itu punya budak jabatan, budak perempuan, menjadikan jabatan sebagai tuan, menjadikan perempuan sebagai tuan. Selain daripada nikah banyak kinangan, hamba-hamba nikah, hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian, hamba jabatan, hamba kedudukan, hamba dan lain sebagainya. Ki banyak. Nikah hanya sekedar contoh, mujarradu mithal, hanya sebagian kecil daripada contoh. Nah, makanya orang saya menjadikan dinar nikah sebagai pangeran, sebagai tuan, ya berarti itu hamba dinar dirham. Nah, naudzubillah, rendah tadi orang nikah. Nah, jangan sampai
Kula panjenengan jadi hamba daripada dinar dirham dan hamba-hamba selain daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Iki hamba pelaku terus, tak bambu seorang hamba baca. Nah, oleh karena itu penting nih diperhatikan. Cek sampai jadi hamba sahaya daripada harta benda, kekayaan, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya nih. Ada regen kulit sambian. Nah, jadi orang saya kesemsem, orang saya tertarik kelaban nikah, aneka berarti ampun tertarik kelaban bujukan dan rayuan daripada iblis. Karena berdebu inna awwala ma duribat dinar wad dirham rafa'ahuma iblis thumma wada'ahuma ala jabhati thumma qabbalahuma. Pertama kali yang menjadikan dinar dan dirham adalah sesuatu yang berharga, wa rafa'ahuma iblis, dan mengangkat dirham dan dinar tersebut iblis, thumma wada'ahuma, dijadikan, diletakkan di dahi daripada si iblis. Sahabat yang dahi dinar dirham nabi iblis. Thumma qabbalahuma, pas cium iblis. Malah menarik. Wa qala man ahabbakuma fahuwa abdi. Barang siapa yang mencintaimu wahai dinar dan dirham, huwa abdi, berarti dia hambaku. Kula tak nyoro soro buang pesene sampean enten iki tak kira buang penting kan. Keng tore alak koneka urusan akhirat aja sampai makalah urusan dunia nah. Pas bulan Ramadan, Jumatan, salat lima waktu, Al-Qur'an, zikiran, majlisan. Nika cek bakala, cek kebe alasan dunia nika. Anu kok tak kober kok alak, kok tak kober hamba nika puna. Nah, berarti ini kedati hamba iblis puna. Iblis nika sing ngocak. Man ahabbakuma fahuwa abdi. Sing kaya buaki. Anna dinar akhiruhu nar wa dirham akhiruhu ham. Wa man ahabbahuma wa ma syabainahuma ma syabainan nari wal ham. Man ahabbakuma ad-dinar, anna dinar, sesungguhnya dinar akhiruhu nar, akhir daripada dinar adalah neraka. Wa dirham akhiruhu ham, dan dirham akhir daripada dirham adalah hammun, ham, kesusahan, gundah gulana. Man ahabbahuma wa ma syabainahum bainahuma, barang siapa yang mencintai keduanya dan berjalan karenanya, masya bainan nari wal ham, berarti orang tadi itu telah berjalan di antara neraka dan kesusahan. Masya Allah, saya mungkin saya tak rebuk nada dinar dirham nih. Dak solat berjamaah tak rebukan. Padahal nyembah ke Gusti Allah solat nikah. Nyari ilmu tak rebukan. Padahal hamba Gusti Allah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin ijil." Setiap umat mempunyai ijlun, sesembahan. Nyembah areh, nyembah matahari, nyembah api, nyembah apoy, nyembah kajuan, nyembah berhala, nyembah betoh. Wa ijlu ummati, can Kanjeng Nabi. Bener iman ke Gusti Allah keng dadi hamba. Dia tidak menyembah kepada Allah, iman kepada Allah, keng cuma dia mempunyai sesembahan. Wa ijlu ummati, sedangkan ijil, sesembahan daripada umatku, kata Nabi, ad-dinar wad dirham. Dinar dan dirham. Ad-dananir wad darahim. Dinar bi dirham. Tak akor, tak nyapa. Gara-gara hari ujung-ujungnya ya dua nih kamunan. Dinar, dirham. Mun cara kulit sambian karena benih dinar pesena rupiah.
ya mau tak emas ya PC, mau tak PC ya emas. Karena ini ketok seberharga pun. Sampean nyari pun orang sakar tokar pasti urusan dunia. Mau urusan akhirat tak kira tokar. Jamin tak kira tokar pasti. Beda dengan rebu ngaji ya. Saya nggak ngaji loh. Engkau nang ada tak kira rebuan. Beda rebuan sholat berjamaah. Sobu. Saya nggak tang kenangan cek kenangan tak kira. Urusan lakoh bo ngeng sebedung aja sampai lapola aja engkau aja. Tang tanah aja. Tang kebun aja, tang Tegal aja. Setiap orang sebertikai pasti dunia. Ustaz, madrasah mak beda sita akor pontu sakor. Oh ya dunia berarti. Daripada urusan dunia kinangan. Mun urusan akhirat jamin tak kira tokar sampai urusan agama tak kira. Beda dengan rebuan sodako. Cak sodako loh. Engkau sinanggung tak kira. Pasti nek tak kira. Mula urusan dunia mesti sampean sare ujung-ujungnya kipon dunia ponan orang sebarang kalian bertikai ini. Oleh karena dinto orang saya ajalan karena dinar dirham saya hanya mencari nikah berarti ajalan antara neraka bainan nar wal ham, ajalan antara neraka dan kesusahan. Halaluha hisab wa haramuha iqab. Dabun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dinar dirham saya kan dikulis sama ini kayak hisab kapi. Saya halal pun hisab, saya haram ya jelas azab tinang Gusti Allah. Nah, oleh karena itu sangat tercela sekali ketika seseorang menjadi hamba daripada dinar dan dirham. Konsekuensinya akibat daripada perbuatan yang semacam itu dia akan menjadi tercela minat dunia. Dia akan menjadi ta'isa, akan hancur dia. Ta'isa abdud dinar wa dirham. Dia akan hancur kata Nabi. Dia akan sukut, dia akan jatuh sekejap orang nggak nikah. Mencari ketenaran, mencari popularitas, mencari kedudukan dengan dinar dirham. Coba ta'isa, Kanjeng Nabi sadabu, pasti hancur Pak. Ta'isa ini bermakna al-halak, ta'isa ini bermakna sukut. Saya kebatiraki, ta'isa ini bermakna al-bu'ud, jauh dari rahmat Gusti Allah. Bahaya nih kah? Ta'isa abdud dinar wa dirham, akan celaka. Siapa dia? Abdud dinar wa dirham wal qatifah. Halak, hancur, sukut, dia akan jatuh. Wasyar, dia akan mendapatkan keburukan. Wal bu'ud, dia akan jauh daripada rahmat Allah. Engki celingna sukses, celingna. Sukses karena ekonomi noh maju. Jabatan maju, bisnisnya maju, tapi maju ke neraka nih kah? Maju nah cuma selangkah dia lebih maju ke depan, selangkah lebih dekat dengan neraka. Benar berarti orang maju dia menang belum? Udah sekut, beri contoh ke sampean. Tarik tambang, saya maju kalah mana? Ya kalah. Saya mundur berarti menang. Tarik tambang belum berarti orang saya maju. Wah maju pendidik noh maju, pondok maju ya nyengok, madrasah noh maju, ekonomi maju kapi, ilmu nah maju apa anja, ibadah nah maju apa anja, waraan maju apa anja, takon ke Gusti Allah maju apa anja. Mungkin karo ekonomi saya maju tapi sholat mundur, ibaratnya maju ke neraka ya. Maju ke neraka berarti. Gawak ada yang maju sampean. Maju kena mundur kena, waduh tambah sarah. Nah, maju kena mundur kena. Derma, mau maju kena mundur kena. Jadi maju pun nika teate, kudu sadar diri abek nika. Tak bejeng banyak tamu ya. Tak apa tambah mati, mak bisa. Benih maju ya, istidraj. Lulu bi pangeran terus. Dekik sukut dia.
kekertapukan kejak kira mak. Masya Allah, tak bejeng teti direktur dirut tak sholat, tak bejeng, tak apa tak tapi tambah maju ekonomi congok teh. Ketika dia sudah sampai di titik kehancuran, hancur sehancurnya orang nggak neka pun, ancor lendi pokon, napai, nabui, bisa, nolayongku cala bola. Apa karena Abdul Dinar, Abdul Dirham, Abdul Qatifah, Ta'isa, hancur, celaka dia. Nabi ada boneka. Nah, oleh karena itu, silakan bekerja, sholat aja ke, silakan bekerja, pasan aja sampai terganggu, ngajina Al-Quran, istiqomah. Nah, bagus nggak nikah? Oh ta'ala kok lek dok sebine apa wis ta'isa Abdul Dinar wa dirham celak kemana lako ngaji dek siapa banyak jangan sebine hari yang mak ngebeber lah ngaji dek kiai aja kok terus saoning kiku cuma hanya kulit sambian nih ke saoning mendapatkan sesuatu yang ia cari radiyah, dia akan ridha, dia akan puas. Wa ilam yu'ta, dia tidak diberi, dia akan tidak akan ridha, dia tidak terima. Ya maklum macet hambana dinar dirham. Mun beri ridha, mun tak beri tak ridha. Mun beri senang, mun tak beri tak senang. Ya siapa orang? Masing kau beri ya senang. Tak beri kecewa. Tak beri pakel beri ke orang bikin ngok-ngokan, seguni. Kamu ada apa-apa? Nega gula, mau sampean kan rang beri orang. La ilaha illallah. Tetapi abad ni tak sadar selama ni ternyata bani Abdullah, bani hamba Gusti Allah, ki hamba dinar, Pak. Tak sadar abad ni selama ni kita ti hamba daripada dirham ki nangan. Ki ngaku na kebulan Gusti Allah, hamba Gusti Allah jauh daripada penghambaan ni ka. Oneng hamba sampean. Man huwal abad? Siapa mereka yang dikatakan hamba? Man lahu faqdun faqrun, dia yang selalu merasa tidak mempunyai apa-apa. Faqrun, dia yang selalu merasa butuh kepada Tuhannya, selalu butuh ke Gusti Allah, merasa tandi apa ya dan Gusti Allah. Man lahu faqrun faqdun, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Kanjeng Nabi ini ke abad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan abdihi bi abdihi. Kanjeng Nabi yolak abad. Allah Subhanahu wa taala tak nyebut subhanalladzi asra bi rasulihi, subhanalladzi asra bi nabiyhi bi habibihi, tan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa mek kocak abad? Banyak neng kak dinto hikmah daripada kocak abad. Seorang hamba diperjalankan oleh Nabi abad nika yastamil ala ruh wal badan. Andai kata Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an binabiyhi au bi rasulihi, bisa jadi Kanjeng Nabi Isra Mi'raj hanya lewat mimpi. Tapi karena di sini disebut abad, seorang hamba berarti yastamil ala ruh wal badan. Ya beda eruna, beda badan. Berarti hamba, berarti Kanjeng Nabi Isra Mi'raj bi badan ke langit. Apa Kanjeng Nabi mengkocak abad? Abad neka man lahu faqdun faqrun, orang yang selalu merasa tidak mempunyai apa-apa dan selalu merasa butuh kepada Tuhannya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalok abad
Keng Abdullah, Abdurrahman, kebulan Gusti Allah, Bani Abdul Dinar, Bani Abdul Dirham, Bani Abdul Qatifah, kebulan Gusti Allah. Kuwi sampean kita masuk, kita benih kriteria nak orang. Selama ini kudu sampean ini tak sadar hanya pengakuan hamba Gusti Allah, tapi kenyataannya sobu. Penghamba dinar, penghamba dirham. Mun soro ngaji, nyelo cetak. Meriang, nyongronyo, soro alako. Masih kayak gigi nyari salon pas. Tembel kabi cetak, tembel telek masih ojan angin berangkat. Gini kemunan, kenyataannya kulit bisa sampean. Ajalan urusan dunia, Pak. Masya Allah ya. Nika ayo rah ke orangi, cik rasa rongku. Udah emak bang tabang udah emak. Hah? Tak kira menang sambian bi dunia, tetap sambian saya kalah bi dunia. Dia pacol sama saya pacol lah. Saya ke sabar, pacol sabar. Senyara dunia, tabang dunia naik tabang udah emak. Dia Malaysia, tabang udah emak, dia Saudi, tabang udah emak. Duk koncon alam disa, mate kaki tak kira menang di dunia na. Bentak kira-kira eke be seripis rupiah pun tak kira-kira. Congok sholat ta, congok Al-Quran. Nah ini kasih berharga. Kanggo sepaham, ayo ngorangin cek rasa arah, cek kata arah gelu. Mana soro tak jadi hamba na dinar, tak aku laku sekali, wah aduh repot pak, mohon kelas aku lebih sambian dah. Nyatanya beri ki seneng dia. In u'tiya yarda, mun beri seneng, walam yuti, walam yuta lam yarda, mun tak beri ngok-ngokan tak seneng. Hah? Jajal jak sangwen kiai, jala bola. Yurus pinggo panitia na. Loh, jangan jadi nama ning bancelnya jalet tok. Nyanyi lakon ngetes kiai malolo. Jajal ya, jajal. Tina. Yudeng jilik dengan Pak. Cantok oleh Abdud dunia mau beri tak mau beri seneng mau tak beri jajal jongok. Mun sekalian ki datang mun dua kali semua pekel telo kali mun tak sehari bingko orang ah. Ya terus terang Mbak Aban ni kalah bi beta kepatek deng-deng Pak. Menos sana ka. Jajal patek beri tolang masih ada daging buru. Antam maki tolang sampean buru. Bagi boleh ketuan kecerakan. Antam maki boleh, buru boleh patek dengan ngerah neng tolang ni beda daging. Padahal tolang tak neng kakan bi patek gila. Antam kuala sebeda jauh gila tolang gila. Pembeli boleh ketuan tolang gila keke. Antam maki boleh, buru boleh. Kalau bi patek, mongkule yon cengah ada apa nah. Ladina lah patek deh ya. Bi beteka anjing kuli sambian neka kalah kinanga. Makanya Sayyidina Uwais Al-Qarani ketika beliau neka ada ning situng tempat sekumuh tempat pembuangan sampah. Apolong bi pate. Apa dawuh Imam Uwais Al-Qarani? Kul mimma yalik wa ana akul mimma yali. Makan apa yang ada di sampingmu dan aku akan makan apa yang ada di sampingku. Dan aku tidak lebih mulia daripada kamu wahai anjing, kecuali aku kelak di akhirat mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim yang lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada silet. Mun engkau bisa ngelebatin jembatan Shiratal Mustaqim berarti engkau lebih mulia dari bang-bang. Engkau mau terblecar ning jeriyah, engkau mau labu, engkau ke neraka jahanam, berarti ban lebih bagus, lebih mulia daripada engkau patai. Mun neng mesya orang ngedok. Tek je. Aja orang bimul je dari patek apa. Nah oleh karena itu, ayo berubah ya. Mon tak berubah ya, tadi abdud dunia terus, abdud dinar, abdud dirham sampai bila? Ya. Wah berat nih kesongkun. Kemarin ada Pak Kebejen dah mah. Hah? Ya baca bayi. Ta'isah, celaka. Makna ta'isah, napa kala? Halak, hancur. Sukut, jatuh. Syar, buruk. Bu'ud, dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya abdud dinar wa dirham.
hamba dinar dan hamba dirham. Wal qatifah, dia menjadi hamba pakaian-pakaian mahal-mahal. Wah, mun tak larang tanda. Mun tak BHS tak gelem. Sabak capa sabak yade. Mun tak sutra tak gelem 100% sutra. Kulampi mun tak anu. Wah, Al Muhibbin tanda Pak. Ya sekali-kali mosok ada sponsor sekali. Tanda dan Al Muhibbin tanda tidak tak apa-apa lah. Tak baju yang ku ya tibi, repot. Seneka, jadi orang nyore pakaian mewah-mewah semahal, wah dasi netok neka 2 juta dasi 2 juta. Sepatu 15 juta 10 juta kewe nampak. Cengkaro yang kuya soko tepak ke celot, ya tepak ke abu, tepak ke tanah. Lah sekiwai 10.000 lah pada bae tangan dia sekiwai. Nyanyi elang tak itu mau pengajian tak nyanyi tak itu mau yang kui berjodoh. Dem matang sandal yang uta yang kui berjodoh berneng depor. Tuh cak apa sah? Cak keng ratin ura lumayan ya. Sengang kui ulo tuwar wae. Mare sandal kula yang kui orang soki kelero. Kula ke lebat budi neng daerah Kecamatan Rembang nih kah. Loh nang di sandalku. Sandal yai hilang. Ya kersane pun tak sandalan gula, dak mobil tak sandalan. Ki pas maulid nih bari. Sandalan. Tapi bertelepon. Gus ngapunten niku sandale didamel kali ibu kula. Oh nggih mboten napa-napa kersane nyuwun barokah jenengan terus. Oh nggih insyaallah barokah. Laku ndak kan toh. 500.000 Pak. Waduh ya sombo. Ajak cule sandal ki yang gak mondar jangan. Damel teng anu kalau ibu teng musola niku nek salat teng griya niku damel sandalin jenengan terus sak mangkin. Alhamdulillah terus aduh judure jangan kula. Nek cekeng daya kapi kan gaya kan kok. Oh ya abon abdu dinar le cek dei ya ra. Repot banget. Apa ngerneng rewaban. Allah la ilaha illallah. Pohon termoga titik ilmu manfaat. Ya, jadi korangin. Mun sorot ada sama sekali bersih, repot. Tak mungkin Pak. Mungkin cuma melarat. Kini kebon korangi. Kan sakone. Mangkan almarhum abah nih kagak gula. Menemeni lek diundang wong gawe duit sing akeh. Nek diundang wong gawe duit sing akeh, wetengmu sing wareg, duitmu sing akeh. Almarhum Abi Masyhur juga seneka manasan pesen. Nek undangan nggo duit sing akeh, wetenge sing wareg, mangano sing enak. Cek dak arep-arep nang kekekane wong. Male tak arep-arep rik beri noreng. Tak beri oreng ya dine kok le banyak pese. Lak sangu. Ya mun tak sangu bingung. Kamu tak beri ya sara gelu. Tak beri ngakan tabu lah kenyang. Tak beri ngakan tabu lah kenyang. Lama ada dari restoran sompama. Apa saya sehari? Nah, ini kak wasiat taring sepo nih kak. Nek undangan, gawa duit sing akeh, hutangi sing warak. Tidak arep-arep. Masya Allah, luar biasa. Ini mon sekalian tak apa-apa. Kedua, ketiga, pasti coret bi kok le penanggelannya. Langsung silang, bahaya. Dedak wes. Kami mau tadi saya mengunjung ke kiai kakek. Masya Allah, cantik nyari barokah. Toman beda orang ngonceng bitong bikulu sekitar 12 bihabaib. Ki badan Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al Mukhdar. Saya beri tapaan kasa. Yundang Habib Abu Bakar beda nih, bedor nih buktena. Habib Abu Bakar, Habib Umar, Habib Muhammad. Saya tekapi nih kan. Abah, Ammi, Mas Eco ngepar kula, Mas Sobi, Mas Mama, Yai Abdul Halim Gunting, Kiai Ja'far. Yunjung tapi mau tak belasan. Sekeme buan ya Allah. Cek rasa rareng selamatan mak beretungan sampean. Cek ngahol reng tuan. Ya monteng kan tak arep-arep ji sila kele soki Pak. Keng kake sora gelu ceren je lah. Ngene pada bedor nih gula. Nih pada bukten nih.
Semak bini ke tak jauh bini ke. Karena cek maksa. Selamatan. Nyelamatin anak kuade, terop, salon, murajo. Oh tanggapi. Akhirnya mari repot, pujar repot orang tak temu. Saya tunjuk ada si dateng. Cereng aban mau berdengar repot tato dateng, tato melek anda orang. Iya mau kiai itu saya nunjuk dateng orang kakek. Tunjuk kadang tak dateng kinangan pak. Cek nero kiai mau kiai repot berarti punya orang entar. Namun sampean ki nunjuk mun sebine mie selake rokok. Mah tak entar. Iya kalak boleh je lakun. Oleh notang rokon je. Ya. Tahu nih Mak Jalil, selamat Mak Jalil. Alhamdulillah. Benih tak kok ki nyangkol Mak Jalil. Salah lagi anak bine pak. Bayang kira anak bine terop kuade salon ki ngonceng kiai ki banjuari ngonceng goreng beri ngakan berkat. Anak ki etang petang goreng. Lo cek suara nak apa sama Mak Jalil re. Anak etang petang ki aduh. Tapi insyaallah selamat Mak Jalil tak nang kolotang insyaallah ya. Antar muka nekat. Jadi cek maksa. Apapun cek maksa. Ki mula maksa kini ketetin. Nah melakon atau pelakon ngeding adzan, salatnya, baca ngaji, yang ngaji cek baik alasan lakon sambian nikah. Iya kakek. Engkau lah ada ini dia. Tak apa kok ngaji korang kok yang ngonen bi anak bina. Lah tina rah masih tak ngengonen budun buat lejeng ke tina. Engkau rosoro ngaji serong ngengon ni salah lah buat lagi luang seberang ki ngengonan. Ya. Cek kebe alasan lakon sampean ke justru ngaji ni kebe alasan lakon sampean. Ayo jam berapa? Pagi. Oh jam berapa jam? Oh tak bisa ngaji kok. Tak ning ganggu kok melijan ngaji. Ah orang tak bisa. Rutin pula. Iya Pak. Bila ke sore. Jam berapa jam? Oh tak bisa. Maulid. Tak bisa ganggu kok. Selasa pagi. Oh tak bisa. Jam berapa? Jam 6. Oh hadrah kok. Hadrah bahasa udan. Jangan ganggu. Senekal. Mari maghrib. Oh tak bisa ngaji kok. Baca Quran kok. Tak ning ganggu urusan tunya. Mula urusan tunya. Aduh ada bintab kapi saja tene tampe ke tapa Quran tutup kapi. Be kiai no ubus. Majelis elang tak temu deki mula peret datang boleh ngaji mulai datang peret berarti je lah mestinya urusan dunia neka cek sampai jadi penghalang daripada urusan akhirat mestinya akhirat neka jadi udzur jadi alasan oh seporana solat berjamaah tak bisa seporana ngaji seporana zikir seporana majelis neka lah berarti bani abdud dinar abdud dirham lah ni saya kebeteraki neka takut teti ejil takut teti sesembahan saya kebeteraki kanjeng Nabi ben neka terjadi bonan tak apa demi dinar dirham tak bojeng demi dinar dirham berarti abdud dinar abdud dirham ta'isah calakan corngan neka ya naudzubillah min dzalik matur kepada selamat amin Allahumma amin neka kaula nasihat ka abad tibi pada belajar ya dari masa kira abad ini berusaha jadi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah ya adapun nikah hanya sekedar contoh adapun hamba-hamba selain hamba kedudukan hamba jabatan hamba kekayaan hamba daripada selain ki banyak kinangan hanya contoh nikah abdul dinar abdul dirham abdul qatifah ya hamba daripada dinar dirham dan hamba pakaian-pakaian sehingga menghalalkan segala cara karena pun tidak sesembahan punan. Naudzubillah termoga selamat dunia akhirat amin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin Dina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك
ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك اللهم صل وسلم عليه وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نحظى بالخير كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ضاق ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن وعصى فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خالع قاسم الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وكعقل بن سالم قد ربان وثس مداني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وساسنا الشاذلي والإمام النووي ومشافي زين الدين المالباري والمؤلف في هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصولهم وانظرهم قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعري بن عبد البارس قد بالباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى رؤيا الحبيب ثم إلى رؤيا الحبيب قد بالشوط البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زنبشي قد بالملي الحبيب علي الهبشي ثم إلى رؤيا الحبيب أحمد بن زنبشي وأصولهم وانظرهم ثم إلى روحي فقم مقدم ثانا عبد الرحمن السكا أولاد المحضر وإخوان الحبيب عبد القادر محمد جدا والحبيب العلامة محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي والحبيب علي كبيتان والحبيب طاهر محمد الحداد والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب هاشم والحبيب ثم إلى روح حبيب شايخ بطبوتي وأصول مفروض ثم إلى الحبيب عبد الله الحداد بان والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقه والإبهادي بن شبكر بن سلمى والحبيب صالح حامد تنقل والحبيب هادي بن حسين الحامد براني والحبيب محمد هدر بن يوان وأصول مفروض ثم إلى روحي جاسم نور سالم وزوجتي وجه هاشم رافع وزوجتي ثم إلى روح الجد عبد الله وزوجتي الجد برهان وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله وإخواني ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ونتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا يجعلنا قلوبا خاشعة وأذنا وعية وعلوما نافعة
وأن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة. وعلى من أسلافنا الصالحون مثل جلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عنهم غير المغضوب الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. يا عطاء ويا معطي بالعطاء لا تبطي. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.